Hello tu ni KUKI channel vizo se na bon chawin lem na hivin tu ni a he US in Pakistan Gihna anei kitai ti AHIN US in Pakistan Gihna anei keu hilovin Iran in Jong tu a he Pakistan Jong hi nasata Gihna anei ti AHIN ama Jong hin alha de lo he tu le tu a he ga velo hen Pakistan hi langkhana KP uma langkhana gulpi uma alai lung ta hi Pakistan umdana hi hung umdo hi tain ipiji nam tile hi ho hi het thim na diwin politics a hi in chule thil hi ikita lo ting le hin nung langa jong emalanga jong boina akitu ti hi hi chi tu ni itopic ngova ko na hi hinjil do de wa hi in Pakistan hi het saw a hin I chan ham khana a boundary boy a gam sung jong hi China in project thupi ta nei na lai ho a jong hi ama ho gam sunga thingnoi hoin attack a bol ve ti a hin jan hi masala a video hin sim na wa jong chu China citizen mi nga athi lo in hi chi mi nga athi na la wa jong hi China in I to banga Pakistan hi got na ahin pe ding ham a hi lo la gi na ahin bol ding ham ti hi ki sei the nai lo a hi in ahin la hi chika la a hi tu a hi US in jong direct ta Pakistan hi gi na ahin bolin Iranin alang khat langa itiam khana US thu sei nani na hin to lo nge ya hi le nang ho jong I chan ham khana got na kapi deu na hi ve ti a jong hi ase wa hin Pakistan DINMUN hi tu le tu a hi a si lai ta a hoi lo lai ta hin I het thim na divin tu ni a hi in sei hoi tin hi chi Pakistan DINMUN hi ga velo hen chewa jong hi US in warning api na a hi in US hin Pakistan in itiam khana pipeline gas pipeline hi Iran to kizop to na dinga hi che to bang pipeline hoi na hin bol nge vaile na chungova sanction ki bolding Pakistan le US ki ka relation iza kai kisubei ding hi ti chan ge a hi gi na abol wa hin tu le tu a Pakistan ruling party ho hi atam zopi hi US in support abol ja Imran Khan anano do over Imran Khan chu pro China a hin hi ja chu US in hoita Pakistan gam sunga vaya hin ho ma hile tua pa hung kai do a hin ama a hin ka hung kai do a kona jong hi US in I chan ham khana ki thu pi ti ho jong hi het no hin a hi le hi chi pipeline a bola hi ipidinga US in ama aham a hi lawa hi le Iran hin ipibola Pakistan hi Gihna anei kit hamti NEOCHA ga vekit lehen hi chi wa hi ga velen hi chi blue color hi Iran gam a hi chi Pakistan gam a hi chi hi masanga patna Iran le Pakistan in 95 laya kona agreement ana sign no a hi tain hi chi ho hi ga va dai le so 95 masang lai pe a kinop to na ananei naw khat a hi le tu a hi chi pipeline sim ding ja chu US in Gihna bol vaile bol da leo hi jing chula ti mai thewa hi chi jong chu hi theilo wa hi aji chu ama ho hi thanga o to bang a hi ta ve aji chu thu di lo ji wa ti le hen hi chilaya chu tu a PM pau hi PM hinai lo wa hi jong le gam khat kinop to na khat na chu ama jong citizen khat a hi na zala chu azaw to bang a hi tain het thim na divin a bailam thei penin ga saileu han hi chi Iran le Pakistan in sign an a ball pen chu a hi le Iran ho hi thau mineral thau hi hen mineral gas ho hi jong le ama ho hi agam sungova thau tampi pot a hi in gam izan ham khat jong hi soplai a bol wa ama hi hung hau sa hin a hin la tu le tu a US in a vet na hi le US jong hi alang khat na chu a phat lo na tampi hung ji chu aji chu Iran hin hi ta hi gam jo sia thau a hin soplai a hi le
US dollar ho sanga jong hi Iran sum ho hi hung sang zo ding a hi lo le Iranin power a hin nei zo na ding ho lampi hin Iranin power a hin nei nge ya hi le muntina Muslim country ho chu I chanham khana sop layan bolding thing noi hung hat ding aban le Muslim ho hin alung tup ho mol so thei wi chu to a Islamic State atiu Middle East zo se ho ma India zong a ho ma hi ta hu Israel Muslim ho gam asim god naw ho hi chi hung lol hing thei chu hi ja chu Iran a hat lai chana chu thing noi zong hi Muslim thing noi ho zong he hung hat a hi in hi ja chu US in Iran hi sanction abol khuma thing noi ho hi ahin su mang a hin tu a hi US superpower a hi dung chu ya chu Muslim thing noi ho zong hi I chanham khat na US in control a hin bol ja chu van noi li se na thing noi ho hi niau khat hung phadeu a hi in tu le tu a hi chi to banga US in sanction abol khum la ya Pakistan hi ga vekil han Pakistan US in a support kit chu hi chi wa support na ho hi I ga vet na hi le chun tu a hi itiam khat na US thu sei anit lawa hi le Pakistan adinga jong hi boy thei Pakistan in Iran thu anit lawa hi jong le Pakistan boy the hi chi DINMUN a hi tu le tu DINMUN a hi Pakistan DINMUN hi aboya boy a hi hi ja a chu tu ni a hi chi topic mang cha chu in sei wa hi in hi chi iga het theme be na de wa chu Iran le Pakistan in masanga 1995 laya kinop to na ananei hlona chu a hi le Iran in pipeline a hin hlunding hi chi Pakistan gam sung chan hi alun lut ding ti a hin hi ta chu agreement sign a bol wa kinop to a hi ta ven hi chi a hin bol do ai le chu nom ta Iran hin Pakistan a ko na jong suma mu ding Pakistan keu hilowa India in jong nasata Iran a ko na hi I ati le thau kala theidem ti jong hi angai to jing a hi in ta chu US in a kham nunga jong hi tu a hi ama ho hi adinga aboy na pen cha hi le hi chi abol daw le ki chai hi lo ham itiwa a hi theilo na khat chu Iran le Pakistan anakinop to now 95 la ya chu ama hin ke ho gam sunga pipe ho hi Iran in mo apo ding ama ho gam gichan hi ahin thun ding aban le Pakistan in ama ho gam sunga pipeline ho hi ahung ki thun diu hi ta chu ki job mat ding bol dara hi su mat ding aban le thau chu Pakistan gam sunga hung lot ding ti ai in hi ta chu kinop to na anei zo wa hi Iran ho hin pipeline athun ta chu hi chi athun zo wa boulder athut now hi short thim hi ta chu 2000 la ya hi athut gam ta chu a hin la tu chan ge ya hi Pakistan in agam sunga hi pipeline kitimo mong hi asim nai lo chu hi chi pipeline thun na mai me ya hi Iran in sum million izan ham khat hi asu lu de ta chu hi chi wa hi ATM khana Pakistan in hi ahin ngai to lo wai le chun Iran in hi chiwa pipeline ahin thun ho hi mo se a paisa asen ding to banga hung a hi ta in hi ja chu US in ti zong le hi chi pipeline hi nasim lo de hi nasim po wai hi le sanction na ki bol khum ding e ho gamte ni ki ka relation ho jong ki subei ding hi tai ti a hi Gihna ABOL a hi Iran in jong ke hon hi chi pipeline ki thun zo ta I pe bola ikinop to na bangwa nang hon pipeline na thun lo ham tu a hi US thu nanunuwa ATM khana pipeline na thun lo wa hi le chun ke hon hi chiwa ka su lu zo se hi ninung pi diwa hi ti chan ge ya hi Pakistan Gihna nei so ai le izat asu lu ham te le tu a hi US thu hi Pakistan in amana hi le chun Iran ho hin 18 billion hi nipi diwa hi fine ka bol sa ding ne hi ve ti a hi Gihna bol hin Pakistan tu le tu adin mona hi evet nai le chun 18 billion jong hi ani lo mai the government in hi ja chu
tu a China sum abat ho a hi lo le gam dang danga sum abat ho jong hi Pakistan in api zo lo a hin hi china ka a chu pipeline a thun na wa hi sum iza tham khat a hin su lut diu hi chi a hin su lut na chung chuan nova US in support hin bol ta lo ding a hi lo vai la bol lo wa hi le chun hi chi Iran in fine bol ding a hi ti ai le hi chi hi ala na ding het kit lo de gam sung hi hung boy ding a hi hi ze a chu in zo ai ga sayu lang khana gulpin aval go na lang khana keipin ani go na lai ta Pakistan mi him khat hi chi pa DINMUN to chun tu le tu a Pakistan DINMUN hi ki bang chen hai ti hi neo khat iga het thei ne dewa in sewa hi in het thim deu ga ta sanin hi chi pipeline je a hi US in bol hi na ti a hi in Iran in na bol lo nge le 18 billion ka fine sa ding na hi ti a hi Gihna ne hin mun ni a Gihna amu phan wa hi tu le tu a hi Pakistan DINMUN hi ha asal hi ti a hi in a hi le hi chi pipeline hi hin lung do hen lang avet sa nan Iran chu azomen US chu anolin hita so ama hin pipeline a hin hlun tai diuti pipeline a hin hlun a hi le chun hi chi pipeline a ko na hi India gam sung lut na ding hi Iran in a hin ngai to ki di so chi an ngai to ding ja so India a ding a jong hi I chan ham khana phat chom na hong ding hi chi ba na chu Iran hin I chan ham khana hausat na a hin nei ding sum I za nam khat a hin mu teng le in zawa I ga se ho muslim thing noi ho hong develop pan kit ding a hin tu le tu a hi Israel le Palestine ho ki boy na ho jong hi het no a hin hi che wa hi Iran in I chan ham khana Palestine ho ki thopi ti jong hi het no hi en tu a hi chi ho hi ahong nge a hi le chun US in a hin lel na ding a hi lo la Israel in I chan ham khana ahong lel na ding thei lampi a hi in hi za chu US in na sata Pakistan hi Gihna ABOL a hi India adinga wang chu India gamsung ahong lu nai le chun hi nge Iran a India hi vanoi le se na population tam na pen khat jong a hi in heta chu US jong hin gamlin ta ho a ko na connection hong hi le chun sum tam pi a hin mu kha adeu a ban le thing noi ho hong tha hat kit ding hi US in kicha na sata ane a hi ti a hin la India adinga wang chu asi na aboi na I ma cha am lo hi ahin la tu le tu a Pakistan hita DINMUN ha sata na a hi Pakistan ho hin chance khat athu mo ve ti a hi masanga India hon athum ta bang chu ti chu US hi chewa Ukraine le Russia hong ki boya chu US in Russia jong sanction na bol khoma hi chewa ko na hi koi ma chan thau na ki cho lo de wa hi ti a hi in ahin la hi chewa hi gam dang hon na ki cho vin a hi le sanction na bol khom ve ti ho jong so ki mo in Turkey in jong ana ki cho a Turkey jong sanction ke bol khom a hi in ahin la India in ana ki cho a sanction a bol khom lo a hi in IPJ inam tile US in relation to India to a relation pen chu su set ding anop lo ja chu ngeta so anangai dam a hin hi chi to banga chu tu chunga jong hi Pakistan and US ho hi nga hi khat veibo ningai dam vin ti a hin waiver ti a hin hi chewa hi Iran pipeline sim na ding hi permission ne pi win lang hi chi CMO wing katin adang wang chu job da winge ti a hi thum na ane ve ti a hi in a hin la hi chi chung changa hi US anop loading hi ta san anop ding hi ta san lo khat a hi in I ti jong le hi chi US in thing noi ho ong tha hat kit ding hi dei ponte ti wang hi mi pi atam zo ta san dan a hi in hi jong le I to banga tu chunga Pakistan in hi chu to banga boina ha san na ato la ya hi thum na USA nga ane hi US in I to banga decision a hin la a nung le a hin phalpi diu ham a hi lo vai le
Iran zo hin ahin ngai dam ding ham ti ho jong hi update ahungum tawai le cho jong chu aba nei cha hin bol de wa hi in tu le tu din mona wang hi Pakistan hi thil boy ta din mun khana ding a hi tai lang khana US in Gihna bol lang khana Iran in Gihna bol a hi le alai ta hi abol jong le boy abol hi jong le boy hi chi din mun khana hi Pakistan hi tai ti chu NEOCHA iga het theine diwa geopolitical dung juya aboy na ho hi ehon jong iga het thei diu nung le ma le itiam hana boy na len ta hung su kha hi jong le ahung ki pat dan ho chu het theine diwa tu ni KUKI channel mang cha iga sei theina hi chan chu hi in het them so ke dewu ta sanin tu ni KUKI channel wa zo se nga chungo vin ka ke pai na bon cha vin pathin in phathein bo jing taw han